asema ye ba be tese asema ye ba be di hu abobo no emema bebre ne ma atena ene mbi atwempene mu odin omo kwanyim wi abema ne se enye mea na mi bisa se enye wo ano sebi udi no udi gu he wo de chance so ase na hwiegu mu ana na raba wom na udi kogu mu na ene mi wo research bi ne minua obe anwofe ni bi ofiase ye ba be hwe de enti a emema no omo ye ma ne sa esa sa de we atete ma ni bebre obi okro tumi fa ne twinu abodam e de ne de sa de ne ba efri ma no mfum so ana emema no na botaye ombo apaye na omo de ye sa na enem ni minua ba ma no eni minua ba no e ba be din komo ni ahye e kwan a enam so asa haw no e to enua ma no mu bi e ya sama tese ento a obefa nsa sama make e easy but ya pa na nsem nketenkete obetu ahye live e wo Facebook obetu ahye live e wo Facebook na wo de wa gentre ene wasem bisa afa honom na ene minua ba ma no ni ba twetwe komo no efa ba fu jamfi or researcher comfort not kolebu yes sorry medical school yes na any ono kwa minua ba na efia obrimpon bedi oba ne ho ofere ndin so ede mi ma kwa baba nsam kizigi fie ha mahima me da se Ghana for o ma feel papa yo yeah mesta tie free efa ba fu jamfi wo so emema bebre ne ma ada onim so oba mi anam da asubu atopa oba na nyem wosenye ono a edi enti na wose basa me da se mema Adom TV ahwefo nyina adwo na wo ya abaya waware afi na be wara bie waso na tie emfa wa ho ofa ne onim die ho etim to obi a na o introduction o kan se ono wada oni achinje se ono wada o ose anyinsen no nyane dia enyane dia ho na nyem no eno achi bi kura timi ka se enkwada no so nyame dia na chese bibia eden atochema o mema ye nipa ye kita guilty conscience but ye ntan kente ye muhunu ye so mema de ye wicked enam suban bi no ebinum ni na niema titru pa be ma banyem oba ose anyinsa nyam ya ni ye frɛ bibi di suspicion se wa suspect oba no wo bibi ho oh ye kesa wo yira na wo mpena afiri wachi a enya ide so beche no ena biso wo ne oba natena wonti asem bi ada wo afa bedru baby ne wakonya ngina so bi se asumasi ne wo yire ana wo girlfriend na etwempena okay nti wo check time na ebia ma waroba no mfie nandi ye won kwada nyina now check is oh yase 2006 na woni ba be ma we atwempena onso ko hwehwe mu na ne ba mo hwe mpena atwase 2002 nti hwe gap na no se etisadia ani agurei enkwadai emfrime na 2002 ni 2006 no ni sa ba ma na wo ne na menana dawo enam se yenja yenti na watima kotwempena same me no hyase 2002 na fe 2006 minye ngina so se o mpena foforo kabi na kyerem se ene anyinsan na ya adwinu no na maye mfumsuo bi a one be ma ate ho ntokwa kakra ba ya osemi ni wajan enkanka mpena twen oko ye 2 weeks aso nyem oni mi agya yo me wa oni mi agya yo afi u ba be ka kyerem me se onyem be ma no be ka kyerem se ene enyemea yo enfonso baby amagina no ana de me ni metwa to be wura ma me ho ne se edu baby awo kura no wawo nkwada du baby a obete nkwada no enyeme ma ni agina so ne se enkwada no ya wo be yensia afi ye kohwe ye na ba ku bi dem ye be wuram no na saa be ma no na twempena pen enkanka ne se maya maware ana mo be wara mo ne mo ex boyfriends se be ma no waware anahye no hu se wakogi bibi afiri be ma bi ho na ohun se saa be ma na twempena pen a obetumi adi nice na wa conclude se ene se ne wutimi fra kire ko be ma ho de saa na obetini be ma den akoda yo me kominua ba fefe ho oba eniema we ekoso de na nso nim fa ho ai ma me da se
medical chair Apostle Dr. Safokojo Tanka. My dear nyina, we are be added a chia Adom TV ahwefo nyina. Ohima em say ade we menye hwese betimi awi. Na say nti e ba ma ka say me ni obaada. Nsem na nyamia. One the insecurity. Kwan of fast kura anya wo ne wo dai is one of the factor. E bi o shia wo party bi ase. Ye pon party na I don't want to use this word say my weaker vessels because me dey weak. Okay. But e bi ma bi no. Oh, o shia fi party na na mu keka ya na dwena o Patrick Otom. Na dem. Na so ye fruitful nti se sia na akotom na wanyem. E bi ye bi ase no hu. E bi kra na wonam kwan hu no hu shia no ma o left. Okay. And now me nka say e weak o. E ma akuduro. Okay. Na sa akuduro na sometimes when you so in a positive direction na go for how nyina we nyina abro. Adate na say me ba me na we mienu. Mo be ma de na de be ma wura ma se. Ene me da no wi no kan say ba na wanyem anyem enyene de ya. It doesn't make sense. But kwai of us nya awo no. Ene be ma na tumi aka sa. Nti say sa kwai no of us nya awo no da no. Say ohwe say wo hu ni be ma bia sa ba mienu miensa. I guess I will cry on your papa. No, listen. Bema, Otiana make a Bema bet me to play a game according to the way you are playing your game. Yes, now okay, so I can say that's small. Or no, so a game player. And when who only kwaku, I did you who only yaw. Oh, go and Miss Mamindi Bisa. Into honest would di, where's would di. To you, I also are so smart. Okay. Sometimes we feel we are so smart, a man. Mean your man, no museum, your museum, no museum. Sometimes I feel say you're so smart. So fast say let me remember by 5 who play at the same time. But it takes a man who truly loves you and wants the best for you. Okay. So on person we basically be papa onka on to be bogem pepe. Yes and about say nyamia. E bi kra na ye ono but say nyamia because you can say for Teresa wo de pa want me share. Now secondly, ye fi baby a share won e free ho ba. Okay. Secondly, ye fi a wo free mu. Okay. Mama, e fi me nti ye te sen. Obu efi grant tie no wudi 13 12 years a me kai efi ta better go for there for na me papa mpese e ne ko for there na efi just for be call na be dia go because ye ohwen tie no dey tie efi ta na ye dey ba na e different ti net pregnancy net also ho pa nti ma ye mfa na mfo mpo okay nti ye na ti wo fie na te sen ye kire wo se nyine bo bra pa nsa na wa ware ansa na wa wo anase ye kire wo se wudi 12 13 years a won kasa pa wo bra bo sha wo nsam ne bo efie bi wo mu a emu nkora e wo mu no ekoba be hwe mpanimfu e wo fie nim Mama wona na bedi 13 years waso brabo na waso so bebu ne nsa kula bu ne nsa wi ehwe fie nti akwa no so nim se wo kọ no oba no Nsem ba obenya problem no oni kwaku ba hwe ne mama te ho kwaku aba waji kwaku sika akosu ya asmezi hwe wo no aba na okọ ya wo hwe wo no aba na okọ kwaku hwe wo no aba na okọ mada oba mema ba mi nsa ne na ba hwe no fie you are happy with it because who say woni bi na aba na wasin adu ni fie so okọ disika bra oba na be hwe oba na be hwe ebe nu ba bia obubu egu wa na so ya bra so say oba hwe Debbie, enti mothers na ye pushi ye mano so kuma no ko you see so many some me fear me tim anim ho no maybe one no from pa busom dey some bo ashawa a different ball game most of them mama no are happy with it obu ha nyi se no ko ba no ni mama ko ba wie na fa kra na mama no are useless because mama no ni bi and wa mu no susu awo ko no me dey wa ko si and thirdly me feel say e fa bi susu fi ye man you feel say be ma ka sem de anwumere am ni nuanu bi ka say how I feel na dos no do and today can't you use your brains this substance that God gave you can't you use it a bit no this feelings thing cool man we should take away we should get rid of it no wait a man no call relationship ma and feelings yeah calculate wait time say plus it did that money you did it say why divide you want to be a free me ba no the positive side is saying negative side is what you quite saying ben me fi me kwa no free mu and na ben na wo no papa ben na wo no if you divorce wo fi ho if you on pressure wo fi ho if you worry na say worry ase mani ye na say ye nware kura we don't calculate all these things how does he even value me myself na me da kwa how does he even value me ye nhwe meba nemom se kwesi yard won paso aka Africa cho
obetimi ama me romance papa ene me ara me ho ato me bebu atopa mo na egu me so nko anti meda ho na me wura fi bibia se bibi di nyinsem beba no kre me ba o na se nyinsem beba na ko sinya ready oba se me nya ready for nyinsem yo it can be the doctor to we 50 years grandpa e be no nya ready to be wo no they come on obi na pe you Oyima wonim we are say ye wa de ba ko nobody can decide nipa opese owo nipa opese o dey owo nipa bia na o decide okay Emma ansa na ba beti bema atum no efinsema ekona so bema so ansa na bepe ba no dia yehu disere enti oba kasade ompe unya kunu let's be sincere oba kasade entimi nkrokro wa ware ye nyede because senya nyame si bom no ensema bema kaso kagu wasum the whole day ensem ni nyina wie na toya sum na mo ne ya dem mo beba obema bia ba o se me kwa dey lie beba the word lie the cry is lies asem ni e o ba na kasa na entro no e da wansa na wati ase oh dai good Adam when odika ai bonsam da no but Eve when your bad beba me say Adam ni Eve no why na won dika da no these are the practicalities in life sending nyame si bo bedi anything so I come what to training why the pay you that was as a se be ma kasagu obasu ansa na bate ase ye mfa nhye ho na ase na ye wo esu e wo me ma ye ho se me bepe wa eye nima be ye mienu se akono na manya me pe be edi anasa me pe obai se me ne bobobra eno ne ye de wo oba no wo ye wo toto ye hu se be ma we pe na opem no eye de wen bia endi se me ba sa ho ye me fe be na bie ma wo hu oba first do ka se me pe oba we na bobra me ba he be men now very calculating to the extent say hu na first last okay the kind na akono ni ma wo timi for ba ye jitu me ba wo de ma me point o mi ti ni wia oni ye nu subu na oban ena be shire say ba we ni be bobra e dey ka pe na onya adwe be ma me ba de o hu wa ma me make point na ti ase enya abrabo bia bo pe ni wa send ye be ya hwefo be ti ase kind no eye ahona akono na wa hu ni first time yes be me bia na o ya e ka be hu oba ka se me ne bobra eni de ni me ba tie ma mi conclude am ke se akono eni ho sa ka me ko ba ho eni ho sa ndi akono no be wia akono no ye o mienu o eye temporary na sa de me kotena ho enti wo ba na be hu se be me we utimi nya bi se ba wo se ba first day ga sa akono me kotena ho enti oba be ye hu oba first day akono bi no se me kotena ho enti oba ne unless so hu akono ni wie o ka so wie na se me se na wa atena ho ena me ke se oba ono no da wia ono ni da wie na akono ne akono kura na wutwa ono ni da wie me chance ni me ma si e be ma no hu se ho so a e ho ko yi a ase no dey say be we dey me nya di sa enam ho dai enam ho akono no ena me chance na like last e maya no tuwa na eto omo die mo hu die ntra me ma di na enti kanokura ne hye o ena me chance kanokura ne hye me be pe ono wada no okay eye ne ma mienu se eye se me be pe ono wa bobra na se attraction na aba keke endi se me be pe ono wada keke dia me no da wi na nyinsem ba me ngentu okay ena dia wo pe so no ko bobra no o kese wonyem kura na eden eye wo de endi wo oba na be ma na ebe pe ono we koda no eye wo na se wo yok because akono no be mu a we forget say ye mema wabodam uti nyina tu afra because adena na wo pa koye enti wo ba na wo be bisan say ohima be ma wo ye odi machi onyame ne me da anyinsem ba obedia na oje die ntira opem wo betimi adwene sa David oba unti ohima minim ba na bia wode ne ho se nam ne me pe na me de onyema na me de oba na nyem yo se ha ne he kona koyi wo boa emma atro enada sanam se sanna nyame bo yen Ghana for mantie program am tie no mo hwan no mo ntie ya nada wo be no watemase ye ohima se me catch us ba sa na one nada ohima me hu TV so a I can't sleep, you know. It runs all over my mind. The whole day. And last. Me trust in me ma yesi yema. Oh, die. Oh, we na ye na to sin. On kan kre. Remember be any ho hu ba ka say. Ba ya ne ko dey. Me ne ko dey lifetime. Na ko na ho no mo bon wona nko yi a. Tie mi o. Do that one na ko ma bi. Enam so person won sa ba no.
obeso wan sa aba no obenya ne ho adagye tutu eba me chese obeso ware ntira but oba ho beso take member 100 benya 10 out of 100 oba ho beso ware na obenya no mana yes take member 100 benya 10 out of 100 you gonna fam so yen komo twitwi mo e de pa some na da no so no e bia na we oba sa abre wo hwa me bia to da be ma bi ne wanyinsai o se enye ono a ana be ma wo so ba bi de nyinsa aba ma waka che ne se on fa nkona enye wo a enche me bia me homa no frɛ me na fo asem bisa no agye ntrɛ every fear him say omo ma so asen boy joy daddy bitters and a joy chadie ginger joy lime cordial joy soap and joy ointment na san nyema we nyina fi joy industries asoye omo no me san nro we nyina na champion divine clinic omo so se bra na bejo ayaresa bra na over esu e wo champion me friend makoke NG herba omo so na time herba mixture and also ekoboa malaria asepa etu malaria setatahwe miti ya Miss V na ma matade Salinas clothing na mi makeup elegance house of beauty asantwa ona ye mi makeup ma mi twamo abasese a ban san nketenkete jumedin so na enkomoni mu aye de party se fie ha ejagu ha denden de se bani aje nso keke na jumede ubetu ahwe ne live e wo Facebook Nsem nketenkete ene wani bi so a wo hwe mia mi di jumedin cha mi ade afia mansan de bia meka afia mansan oba ne ho ofere ndin so ede empanifo di pa afia mansan doctor ye kona ye ka afi me kese enema ema mema yedina emano na ma yatitu double game tremendous anything ne hompina be yedu ba kotika so atema awochi dansoman empanifo ka se mi se me patro me ba asama ho ka empanifo ka se mi se oba onyim na onim ni kunu obo double game a se bi onim se eneme ko kwa me ho enam ne kwa me daaye e bia na me safe na san eba ye no me ko kwasi ho enam ne akwasi ko da na me hu sa kwasi na anyem me enti so de nyinsan ne ba ono no de ne ho no onim se wei na me ne da na wanyem enti bi enti na beka so ema ne bo double game why are the pa wo wadwum de onim na nyem me so me hema ginu ma nyem ya na confusion no da ho nyame kire no se me ma no ohun se bo double game na ti se ohema ka ne beginning no obetima he jima waye but ma nyinsam na no hwade eniyema ema mema ye deny pregnancy no ena ne mobile phone aba ho nsensem tetinde akura ye na pregnancy na enta ni ho se be ma no chiw se wo ye bibia obi wo beta odi onkasa na anyinsa ne ba wia ohima na ose nyamia ena mema ye wo kuratwimi we mu se wunya suspect se anyinsa we nyamia enya dia wani bedi akoda no ho ena mema so ye nimse man kankan cities bebre anyim de hye e man nyim de hye pa out nense kwalebu bie DNA corporate report pa eba out mema no mnyem hye bema timi wo be yenum na ba ko hye mfini ho no na nya ba no direct se me no enya ne ba se ohunu bibisa etima wo deny nkoro mo aka nyina ene anyinsan no wakra se wo kwa asore ana wo koye dwumadie bi ebia wo koye boni o ohima kra se obet Adom TV eba meeting yebe hu na wonam tema beach sa tro kakra na odi ye no ebetima ma se anyisa na bibikitu abi na se okohia obi na be ma na nkasa ye ne background checks achi no hu se nipo na okohia no ye ex boyfriend na se wutie se ya na ex ne po bi dia ye wa na da binya ne sati se e ma tituru munta nhwe mo hu mfiri mo ex boyfriends me ma so ye ntwe ho enti okra se mi committee mi kwa so no ave background kito be ko hu se sa okọ ne ex boyfriend ho samfun so kito we ebema be ma be deny kwada no nyina ta me da se sabre ma bie me ho ma no obetumi afam na do sam bisa na wadwentre aba na me kan message bi free yima no debra o ashefem kumase ono so se mema no refusing nyinsen because of double game. Yes, sir. And I'm say, oba ma yan kankan ne ma ye ya bai. Dodo na nya omunyina. Ne ho mpena be ye nwotwe. Na nyinsen ba, me ma no so ye hu na, okay, ma me bi na me nko. Enti wo ya ba ya na wo hwem na ho mpena do so. Hello, Kedu. Mami asomje nka o ne bedwafo. Amen. Nka onso. Na to say.
Oba de Adom. Yo, okay, do I drink no asem isane se. Mo akwa ba okoba ye nyina no ene ne batombo ase amahwe. Oh, me da se wonya botren so no atwen na maba na wo hwe me. O producer so me chia na obo dwuma pa. Obeti. Na o mi Kedu. Sede na me bla panye ka no. Me ma me wonya botre. Wonya botre pa na e ma no ye duru ba bia mo sisi yen. Because ya hwe bi no university awie e be se na ye koye DNA no ye se ne ye ba. Enti ya ne duru ba bia o ya me menefe eye e friend say ye de show na o ta de dia wan hwe ye. O be boka wane be ba o so be hwan kwala be 5 school awie. Ahwe o mo kura do makọ university akọ ba bia akọ buchiraba. Enso be hwe mo na nya wo ba. Enti duru ba bia na ma no so that we see a titi member na ye bag ya munhwe mu huye ade na nie de a we a munyai say wo dia no o mu ho say wo ska kakra bia no mu de pie o mu ho say fie ye kakra bia no mu de pie e be ya munhwe ne ye be ye nyina ye intimate na so biamla o me I mean come ho yeah that's bye Kedu yo be can message be free Alonso from Dunkwao Osi oni oba no maame ne ya adwen na awofo ni binum wo ho no a omo so omo mane so e mo bo sa abra no na de to so mienu awofo ni bi nso nim se omo mane nya adwuma enso di skaba na ohwe no na waje nti one de obrempon e ka no one ne ya adwen papa. Hello Evans. Hello Evans. Oba Evans azana mo o kan de kachem amecha oni oti fo nimre yeah that's ya Joseph mezo kacha me ma me se unya botre pa na azen wi no me ma test case we va so with you ya tibuani ma ya yeah ene oba me no oba na ti yeah no obo double game no bo na me che no sade me break no ma me suspect ma nka he me tena na nyi ze be na mka so nya enye mi won fancy me chen bia de chen ne wa ma ya se ya to akure dan no ade na nka enye double game a o se wo na se so oba na ni kwa ne no anfa ma ade ama me okay That's we tell you say e ma na de sa ye se no mo kan se oba na ni oba bi oni ni kwa nya no kwa ubo mo hwew adwuma wo ye ene obi atude no wo se no ba akonya adwuma ba akonya adwuma ya bi o adwuma no de agwa fa ho o nje de da chen ho be de na wunyi ni se musuban sunti a eto de me man mo hwe ma no nti no asesa be mienu agunu ana me ensa agunu ho so da bi omo no yo mo de ohima yeah that's it so oba fa mema be ye mienu me pato me fa yima na ma so doctor hello yima oh yima ntimi anya ma ne so pato me ka message bi Kinjo the free Cape Coast ono so say oba ni nya botre pa na e ma no double game dia omo ba pa ye Kinjo ya da assistance we do the free Cape Coast e ba ye so now can you be doctor na me kase oba wo fa mema miensa nan ekose ahochire ntinu a professional prostitute. That is the point. Oh yeah, we are trying say and na ho chire me and na be ma we go school me pen kakra and na we support a professional prostitute. Matter as over Baba make his statement we say oba no I hope so still out here say a man will be on mo hwe sika wo kakra no de agbafa ho. It's not always like that. Oba bi wo no ma fine obetimi the game so plays no enye ade papa me time hu oba o date be ma mienu miensa me hu ni pesu awe but every day no enye oba bia na just say sika wo no de bofa ho obu ho kra na among mema ni nyina no do pa it's there The enemy talk of me ba tobo me ko fa bi ka tie me catch you so obu ho na me na do me ba obu ho na ma rect ho ba ko pe dia na wo di bi you are facing facts here and bia be ka won dey say no me say nyamia oh mahala wa ka ba di ya me dia obi send message you are diamond ono so say mema na oni omotia wu nim so oni ono nko anati o afa bedum rebi na wasan aba abeka cho so se ono de ono wahu obi fufuro enti ebe ya obi fufuro no bodo ya na I remember somebody wey diamond enye se me no twempena atwoko se nware edu ba bia niam asesa
Nti edu ba bi no me hwesu bi ne nema bi ekwa. Enti no ba no so nema ntumi sesama na. Nti ba so nema sesa ja be ma no na ko fa kofofo. Is it easy like for more than one? Is it easy like that? No, we are talking about why we deny pregnancy. Relationship enye. It's no. Of course, obeti na tinya any sign. Yeah, I mean, mama fan too much. Mama fa course online. So hello. Hello. Of course, that's to say. Hello. Ayo, now say. But I offer free fan. Pacho me fefe nyameche. You of course me ntie on swear. Pacho me sister no kasa on to ne bona me yoba. Enye no kweda. So baby on nyam no nim be ma on ne nyam. Because nti ama me kasa ne say asama me bra no eti wona wo ka no. Eye no kwetro be ma bie no a opo oba ne na tena. A wo ba no. Obekan some bebre na obetwatro ana be ma wo po oba ne na da keke no ono no oba wo kan some akese. Thank you. Na mom so opo no watra bobra me say wo de oni se woni mema mienu kura na anyem a nam a wo de kokonyem na fa be hye no obeje. That is it. Okay. Because opo no watra before so be hu say nya no kura no watra te am wa wompo ana bia be man bia obeye na je so obehwihwem ebi a wo phone call bi ne wo message bi a wunya ana be ma na ye na dwen so obehwehwem enye no credit that oba bi onyam ana nim be ma akose da wase ne won so waje nchwe message wo ab ordinary dey free tadi ono so se wo ne oba te ho na afo se obo double game a eye better se wo hu ya obeja no ko na na better na ebe ban because so do dey free tadi Points of correction, of course, your friend is here. Yeah. I'm not the one who made that statement. So, boy, him no him. Me na me kan. I didn't make that statement. But what I'm saying is that I'm not rebutting. I'm correcting the statement. You. What I'm saying is say, ebu hana yesu. Ebu hana ebusu yana kasa na epush oba na ye na oye. I'm not saying say the doctor can any facts, but don't face facts, not lies, because people are learning from what we are saying. Yes. What I'm saying here is say, Beman when we saw about a double game. So you no also say you are playing the game along the line. Yeah. And this na Beman when we saw about the game. When you who film. But what they will try am oba ne anyam. Like I said, nyawa. What of some credit na sakura na you buy. That's akura na wa punish no. O punish sakura na punish about time for some time. Okay. Hello, Michael. Hello, Michael, free. Oh yes, Michael, my auntie also there. Me sure mommy there carry on tone work akra. Right. Carry on tone when say asam no echu me ma na ntimi se won to ne bo. On tone bo na say no. Si an say me no ba ate. Na anope wa be hye me ho na nwumira akwhye ofufufuro ho a. E be me hu say me banie ana ba ko ne banie. Enti se o ka say do oba ne be hunu akra ne papa de eno de se de bia ne wo ho ne de na betima justify Ene se hu ya se obeka se nya wo a na ebeden me hu se me ana nwumre de na anopa de na ana nwumre de enti ujiri se oba no wa ho ne obetumi abeso ho anopa no sa kwa kwose be bi ebi kwa kwa no pa yi nwumre uni mayano yo Michael Michael me da se ohima the whole thing is say Ghana ma nya Ghana ma me Ghana na ye hia me Ghana ma ye pre bebre do send the pan kra o de ka agina wa fa so ye driver so ye car owner so ye you akwa high car so ye ya dia asoma so ye fitani ye nim okita ka na ehura tena ne car mu be ma no sa adwe o de ba no ba da no nya sa adwe no ne bibi na asori no pa bi di awura that is your nature. Wait nyambo me nkasa ukasa mo bi nkabi I am saying nyambo we are facing the fact Ghana my problem na no we don't carry ourselves well. Excuse my language, not all girls do, but then most of them no between them and say 14 to 20 22 23 years as now what you about want to say hey dem ye no ne bia no akọ anim dodo ye ntu ye bo you ti fi ya minim say wuti na na eje fi no people oni aware obeba but so pray hu mom dey aware ni mu kan a enko ya aware
Nya koye obasa na eja wo. Be una ne kwaku awo. One ya nkwa na kwa bi na mensa nyina omu ni papa. Oba. O ti ase obi a. Ye man chechiro so oba tra at the age of 25 ekwa aware ho ye de ma no. 25 years. Ekwa aware unim that time no wani ate dodo. Wo na wo Afi oh you see say o ma ye man chechire ni ye dia. Yes we o say to. Ye tell say oba ye 25 ekwa Saturn mani ate asuma si shoe ne bet nko say ne tingo say oba select sa akọ select sama. Nti bo say no wouldn't for that right there. Ye wo bra ye pick be ma de ware. Eniema ema mema ye dina pregnancy no suspicion ka ho say unsa de no woni machine ye ni extra machine say anyi say we ye me anase enya me a nti once my suspect what little evidence no ya una e wo mema no suspect say that was what you me wo dia me hu ye say nipa na nya say me hu bibi suspect nipa na hu say nipa no oni obi twempna okwa oba ha adenti na wunya na wa so be punish oba na akola yeah. That is why I'm standing. Adenti. Na be so de odi gusua na yepa. Na ka say nyame a. O ma be baby kura ni moti nko be man from na ye no ho adwuma. Na ba no ye. Me final word ni say ho. Ghana for ma emere asosi ye sore waka. Especially young ladies no. Mesra mo ani die mo me pa mo chew. Mesra mo. Anya obi a na di sweet words say ba say nsam na o ka o. On sure enya a real no ya ka say lawyer da ho into oba nsem no ka no so okay onye ready for our area man nko me da say ya shem man bo say ye fibroid no ye be cause solution no so enche ever say be a next week eko obi be to nche na di no ndi da say na say boni bi ensi a emaya na ye ka fibroid no ye be ma the natural solutions are fibroid na be shrinke afutuo me de ma ba ya ne se o bo double game a hweye na nyinse no ba ye betwe ye ho oba no nya papa you meda o de say nana efia obrimpon bedi meda na sepa meda wasese otutu anamo na be che nkomo oni minua efaba fujamfi correct Dr. Papa, researcher Papa, Madam System to suffer on so to anamona ba if he say, Madam Aspa. Now, Madam Abuafua say, Joy Industry, some we Joy Daddy Bitters, Joy Tredia Ginger, Joy Lime Cordia, Joy Soap and Ointment. MadamOnswasi Papa. Now, Sabre, Auntie Lucy, who are UK, only Auntie Mary, Munyam, UK, Mr. Sabre, won't show me, Mechiamo Pa, to say my film, Madam Assi, said Daddy Dana, William Brenner. Matter there shall be free. Selena's clothing, Mitty, Miss V, beauty salon. Now me makeup, elegance for beauty. Yeah, me makeup at the mammy. Na Jumedi is when you want up a sober, so I send up a sober Jumedi. So wait me afraid or him, wait me afraid more 0266 555 227 0266 555 227. Oh, from me, I'm fa. I'm not drinking come on. I don't do me, that's in it. A best share. If you're my son, me,